Namar hangi lakha yau khun. La ai yau khun hangi. Di kajing sanchar kan long halo kerterpeng jong u. Bat an khot yaka kerteng jong u. U bapla. U nong sela. U blay bakrau bor. U kpa bom chukut. U siem kajing suk. Kajing roy kajing sanchar jong u. Bat kajing suk kan om kut shoot. Halor ka khet u David. Bat halor ka hima jong u. Ya ka ban penyeng yaka. Bat yaka. Ban kershan yaka. Da kajing bishar. Bat da ka hop. Nadu menta. Bat halakarta. Kajing syarhem utrai. Kipai kan pendep ya kani. Kajing kai ya Jesus Christ de kalak longkum ni. Haba ka kemi jong u. Ka Mary. Ka layate ketien bat u Joseph. Menba kimpat Yeshem. Lapau. Bakalapun kun ken na u mensi makun. Henry. U Joseph. U tengah jongka. Ba u dolong. U bahok. Bat u monru ban penbana. Yaka haki beriu. U lamut. Ban pelaj no jar-jar yaka. Henry. Haba. Udang pusan. Ya kini ki eru. Hakmi. U angel utrai u lapau. Haka. Jingpo sniu. U doong. Go Joseph. Kon u David. Wat penship tiang. Ban shim hami. Ya ka Mary. Ka tengah jong mi. Nama. Itai belah pun haka. Ila long. Nau mensim kun. Kan karu yau kun. Men khotru ya ka kerteng jong u. U Jisu. Naba. On pen im. Ya laki beriu. Laki pop jongki. Lalia ikani baro te. Bakumta on pendep. Ya kata. Bal ong utrai dau noi tulupa. Udo ong. Hakmi. Kata katei seti. Kan pun kon. Kan karu yu kon. Bat kenya khot. Ya ka kerteng jukmu. U Immanuel. Kabalong. Habala batai. U blay lembat ni. Te habau Joseph ulaki. Nakabatia. Ula le kumba ula hukum u angel utrai yu. Bat ula shim u. Ya ka tengah jukmu. Henry. Umpat shim le itu yaka. Tat onda. Kalaka ya ukuning kong. Jongka. Ula khotru ya ka kerteng jukmu. U Jisu. Kala jete hakita kisngi. Baka hukum kalamino na Kaisar Augustus. Banken ya kibasyong hakapertay baro. Kani kalalong kajingken kabaning kong menba u Quirinius u long lingskor hari Syria. Pat baro kialet po kenya ki wei pau wei shala kajong kasnong. De u Joseph ru ulalit kieu na Galilaya na kasnong Nazareth sha Judea bat kasnong u David ya kabala khot Bethlehem. Namar wa ulong na kayeng bat na kajaj u David. Bat on ken yu ulem bat ka Mary kabala ya tektien bat u. Kabala pun kun. Kala jati kat pakidang donang ta. Baladap kisngi yaka ban kakun. De kala kayu kun meningkong jongka. Ban kala sob yu da kijain sob. Ban kala pentia yu ha kasingot. Naba om dan jaka yaki ha kayeng basa. Utau kutin de ula kenjado. Bat ula syongsa ha pedeng jongi. Bat ngi la yo kmi shan ya kaburom jongu. Kaburom kabadakat kajong ubala kamarwe na kupa. Baladap da kajingayay bat kajing shisha. Bat kalau yo iya kadak kala bakraw happening kabriu kabalakup da kasni bat upanai hapok ki gejat jongka Padahal ka klik jongka kapan siat daki khat ar ki khlor
Bat kala pun kun, bat kala kaang jam, haba ka sukun, bat haba ka pang sitam ban ka kun. Bat layo ya ka waipat kadak kala abning, bat hakmi, yak cokor basau bakrau. Badan hinyau kikli bat sipau kireng, bat halor kita kikli jong hinyau kipan sengat, bat katerong jong kering ya kebalai ke bentana kiklor beneng. Bat kala bretno yaki syaka kendong, aduh tahu yak cekor ulayeng, hakmat kata kebriu keban sakakun, nang baonda kalaka, menyok bamdu yaitai kulung jongka, de kalaka kun sinrang, uban sensyar yaki kenja benriu, barok da kadieng sensyar nar, de larongno artet yaitai kulung jongka, sya ublei, bat sya kaket jutmu, bat kata kebriu kala pet yap, sya keri klau, ha kaba kadon kejaka ya kabala kre da ublei, kenang bahangta kin yok yang besar ya ka. Syihajar Arspa Henry Pausni.